Урматтуу министр Марипов Улукбек Марипович. Мынау Чоңалайга губернатор келген екен. Милициялар мыналар үлгүрчү, мени коштобойбай жолукпайсың. Губернатор эл менен жолукпайт. Анан эмне келди губернатор эл менен жолукпаса? Бизге окшогон карапайым калктын үнүн укпаса, эмне келди ай? Biz toğa kıldım açık aytasın da 4 aydan beri iş vermeyip ana yeki hakim. Min şunu aytamın. Niye geldi bular? Ha? Niye geldi tanan ki gubernatörünüz? Zvant ettiniz. Gubernatörünüzga zvant ettiniz. Sizler şıpşındağın koğulama küçüktür. Sizler yezbini sağınıp kalasınlar da Musa etti. Cumasına sağınasınlar sizler. Min manda aytamın. Bet diye aytam. Kollardan kegen sizler kılasınlar. Kollardan kegenini min kılamın. İyi üylügün tükürüyündür. Mandayla aytamın. Urmatlı Premier Minister sizden suranıç. Mına Çoңалай rayonundağı mana gayler. Bunlar gay olut. Bu gaylerin bir yaka ötken maşinadan 100 som alat. O yaka ötken maşinadan 100 som alat. Mana gay olut. Mana ağlar bolsa zam olut onu Onurbek. Manası olsa zam terge öçürü Nurmaçların balası. Nak baylar da baylar. Kembakalдын үнүн укпайттар. Bular ушундай. Башкирия мезгилиндеги авторитаризм мезгили ушул как раз Чоңалайда орун алган. Мен буга интервью бере аламын. Не себептен мындай кылып жататтар булар? Булар себеби, булар психик ооруп калган деп мени туура эмес маалыматты берип атат сиздерге, урматтуу губернатор. Мен оорусам, экспертиңерди алып келесиңер. Агар мен таза чыксам, күнгөрдү көккө мен сапырам. Мен мындай айтамын. Урматтуу губернатор, мен азыр Жарасыл Абдыремовго жолугушум керек. Өткөндө барганда өзгөңө кетиптир деп Жарасыл Абдыремовго жолуга албай замыга жолугуп келгенмин. Мен жолугушум керек. Себеби мен карапайым калкмын, мат одиночка, 3 баланын энесимин. 4 айдан бери иш таба бере албай атат мына акимдерчи, учреждениялар. Мен мындай айтамын, урматтуу губернатор, бир кайрылып келишиңизди сурайм.